Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ino lun ci sapa si at teku patlun. Ya, ulun tuan T Mukhtaruddin Fatani SH alias apa lambak bangai abudok tulok. Ya, lun kun BO syair kegoknya. Suara gendang di alun-alun, suara tambur di desa-desa. Marilah kita dukung Pak Fadlun supaya Nasdem hidup sejahtera, supaya Nasdem jadi bahagia. Mendukung Anies, marilah kita dukung. Wahai seluruh budaya bangsa, marilah kita dukung Pak Fadlun agar terkabul cita-cita Pilihan Raya. Okay, thank you. Don't worry, be happy. So beautiful and nick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hana lu fikir cuma lu kun mantau. Untuk punya kajadeh kan yang maju ke bupati DPD, lu dukung abe-abe. Okay, punya na yang hana dukung ngan bos tu. So, sabar-sabar. Okay.